na MP faswa ne common fan no oyi enti MP ene ye wie program yo bawu se MP bia ba na oba begina bio no odwa nanum se me ba meye wei a kache nse na napoku pie se oboa the law does not stipulate mrani nka santi MP wu dwa wanum enye wadwuma MC ba na okana after program we no yesua sa de we a wo so okasa jeje kache nse onabo oboa mrani nkyere sa wo no wadwuma ne wuntimi nye we MC bia ni ho a principal street or see assembly betimi ayeda assembly onye principal street onye akwantempon tie tape no na tie de wom me wi a meba sese ya na fe pacho why ready we are okay na what's one no as MP embetie ye kase me fan say nye ekoso o yenye mani it is so far point na what's one omo ma ba iska bia ma this omo hoda apart from common fund omo hoda and ono ni ye I'm telling you the DC and the MP have a very big rift because DC say opesika de ayam puntujuma MPC Sasika no enye boys live. I'm telling you on authority. MP first come. What to me can't tell. MP and your boys. MP, then MP didn't come on air. What's the NDC for? Where NDC more communicators ne baako or honorable Rahel ho. Ena MPP for platform nso so. Abrantie baako ekasa edema assembly no. Ono nso so ede atoto se MPs common fund. Onfa nya hwe. NDC say or the ma boys. Ena wo man kasa communicator baako a wo so oben assembly ho na wo say so oben MC no. Ono so say MPs common fund no onfa nya hwe. Abusuya na no me ko wamfie. Me madwuma no me yenkurasefo nyina ahene. Abusuya tie. De tie ne se assembly na eda ho no. Tie o, assembly na eda ho no. Ye draw budget. Na budget no kwan fa so omuduro nie. Kwan fa so omuduro nie. A budget officer and a draw budget no. And a budget officer ntimi nkosha ne office and chiro eye eniema mfamma. Assembly members and a womu de womu nkafra. Womu de womu ehia de echo assembly no. Tio. This is the Local Government Act. Enti a budget officer and a draw budget. But no ntimi nkosha ne office and draw budget. What he does is ono ankasa ekwa assembly meeting na meeting samakoni nyina no ye chrogu krata so ye friend minutes enti assembly member bia no niema miensa kwa miensa na afa so a o request ade e free DC ho one wa mko assembly meeting na obetime pagya wonsa meye abonsuam assembly member na me nkrofo so wo mu hia wei o hia se o mu hia se wo mu hia se. An assembly meeting biano is organized by the presiding member. MC entimi mfani pem emetena assembly meeting unless he is invited by the house. Obetena ho a presiding member pa o mane nkasa. Ajisa owa questions to answer. Enti o assembly member na se wo mpe kasa ewo mrase bedwe kumanu mu a ukuro ni ntumpon because assembly meeting no o kasa na o kire wo problems ekoso electoral area no the secretary to the assembly is the coordinating director
in a meeting na wa capture nti unsama mbeka ni nyina na mo hi ade a mbeka ni nyina no utimi kan wa parliament kuma mu ho wo peso abetimi de agu paper so na de akwa committee na committee de akwa assembly na assembly de akwa executive committee friend execo no eye MC bia na da no MC bia na ye chairman of executive committee me wi abekenkan cho se brand mam kwan ya enti sa assembly member on tam meeting kono ukuro ntumpon because una DC no abeba aba behwe ba wona woni unit committee for nti uba assembly meeting a no be catch them say adoyefo yeninkania te say dem me be adoye de na omanya nkania no enti the one wo ka no na o ma capture enti wo mo draw budget ya budget officer no ehwe the captured notes I friend no aye minute no na o dey draw the budget enti o dey draw budget na afei akwahu say abonsuam electoral area magazine we mu hia say no ma budget tie assembly bia draw budget wi a enso ha na o de aba regional coordinating council na regional coordinating council atnase no ma hwem na ma approval omoma approval wi a na eye coordinating council no e de concrete no mo de akokoma the local government na local government so hwem na de akokoma local government hwem a na for de akokoma common fund administrator na common fund administrator no e de sika no ato eye aban fotuom na aba as common fund pachowutie eba as common fund a ya chichem ye wo MP's common fund no eno no wo common fund mo afin kran eba no emeto MP accounts mu eto da assembly accounts ma afin kran aba no enti eba ye wo assembly common fund no MP's common fund ewum ena wi common fund free ho a ye wo DDF district donors fund eno no ye wo ma ewo amanone te se World Bank for wo de bia wo de ba ya ye de aye principal street wo krom ha is krom ha FFF nimpon hotel no ye DDF and ewo IGF internal generated fund eno so ye masom wamfie aye ticketing kitten o motete no ene ye boa no wo krom ha ya enko ba bia na sa assembly ni hwe ni yi a wa yibi de aboa de aye nanado different kran eba aye no na afei o de aye project now mamenko eye common fund na ya assembly no common fund na assembly no esan say wo ma draw budget wo ma draw budget na budget na wo ma draw no wo ma kire say sesika ba budget kire say sesika ba nyasa na mo ka no sesika ba eye ye twato se sika ba ye de beye we enti afei sa assembly no common fund ba tie MC bia ni wo ho kwan say oye signatory to the assembly accounts a common fund dem the MC always or najuma o ya ne say or sign memo no aye krata o de kwa request ya de free assembly no ho and it is a common fund be tomu a assembly meeting na mo call ye no request na assembly members ye unsema utie fi nkrofo so ye hiansu ye hiankania ye chip compound ayese ya twetwero no sika no ba na for assembly no ahunu se ye de bi bekwa ha enti ya draw budget na wi ese ye kwakoye adoye kwan no esansa wo budget munti ye yiska na aban no ene oman no ene assembly na pe contractor na fe contractor no e de nkrata nyina ba sebia on na ekwakoji kwan no on na ekwakoye resurfacing on na ekwakọ tretre kwan num ani ti contractor no e de ne dwumadie ba anase contractor so kosi chip compounder na contractor no e de ne drawings aba o de ba na fe MC na minute so na fe coordinating director any district or municipal finance officer sankrofo mienu wei
ɛna assembly bia wɔn ho kwan sɛ wɔn sign check wɔn mienu na wɔn sign check MC bia sign check wɔ assembly na wɔn de ama nipa na ɛwɔ budget nim sɛ okosi chip compound ɛwɔ yɛmire no na afɔ akɔhyɛ project na se project no so ɔhyɛ ase a ɛsɛ sɛ ɔkɔbɔ assembly member wɔ hɔ amaneɛ sɛ mebɛyɛ project bi sei na assembly members no kɔbɔ ne kuromfo amaneɛ sɛ yɛbɛyɛ adeɛ bi sei mmara no sɛ na obiara de n'ani ehunu assembly member no esan sɛ wadi kan akɔ Canada so hia deɛ wei nti no bill of quantity sɛ yɛbɛsi ni sei esika do sei no ɛsɛ contractor de saa documents ni nyinaa ma assembly man ɛwɔ madankora num nti wokɔhwɛ na ɛwɔ madankora mmiɛnsa na wahwɛ krataa num wo sɛ dabi ɔnabo contractor mebacho krata wo de ama me kyerɛ sɛ yɛbɛto tiles yɛbɛyɛ pavement yɛbɛyɛ wei ɛnkyɛnse ne yɛsei wei yɛsei adan ne yɛsei single room toilet and bath teachers bungalow no mebacho wei toilet and bath nim why bacho wo tie me yie na ɛno ate akwakoda afei MP's common fund no egum bɛsɛ mienu yɛwɔ get fund yɛwɔ health fund first no na yɛwɔ assistance ɛno no yɛ MP ne timi kɔ yi ne sika ne bi na ɔde aboa Joshua so Joshua pɛ sɛ ɔkɔ university enti gye ɛnɛ no aban ayi afirim sɛ onimu a meka wo papa na ɔmo so yɛ special aid ɛwɔ assembly hɔ na wo se assistance is kempacho so won kenkan a ɛnɛ saa assistance no aban ayi afirim nti aban ne yɛ no wɔn kran ɛyɛ central government or the scholarship now MP's common fund no de tie nie wo yɛ MP na sa wopɛ sɛ use common fund a de tie ne sɛ wobɛtwerɛ krata a yɛ friend memo na wode kɔ assembly a MC no adwuma ɔya wɔ MP's common fund no sɛ ɔbɛsign memo no so enti ɔsign memo no so a na afei wakyerɛ ade a wodi sika no ɛba bɛyɛ memfa no sɛ wamfie MP wopɛ sɛ usi chip compound contractor no ɛde ne drawings bɛba na MP no ɛde krata ato so report na ɔde memo aka ho na ɔde kɔ assembly a ɔsɛ me MP's common fund no CA Constructions Limited ekosi chip compound ɛwɔ ɛyɛ asotia no na afei check no coordinating director any municipal or district finance officer wɔn sign na wɔn de ama contractor no but contractor no so no assembly be hu say wo yɛ certified contractor ɛnyɛ sɛ ɔne number bia no aba sɛ MPC menkɔyɛ dabi depending on adwuma a wokɔyɛ no now the whole certificate aba so your contractor wo yɛ akwan a wo de certificate beba wo yɛ nsu a wo de certificate wo yɛ carpenter ni kura wo de certificate beba kyerɛ sɛ wo yɛ certified carpenter contractor MPC meyi MP's common fund na memfa nkɔnkɔbɔ dan we so menkɔto tiles we so aniti sɛ bob kura na so kɔ akɔtɔ a wo de memo MP de bema okrata na wasensan na wo de kɔ assembly na tie sɛ ya materials na akɔtɔ a ukwa krata no kodi MC no memo osan memo no so wia just how the receipt a esefata se mekoto bob we na odi akọ na MC na sign memo no na coordinating director any finance officer wo ma issue check e the amount na wo wie na ukoto materials na se ukoto bob ukoto we ya wo sign the bar assembly ho now they about storekeeper tio now they are storekeeper now storekeeper no are taking records of receipt no now they are a denture na aya dance here assembly ho say MP common fund no or the big bob we na receipt we no the buy enti or the buy no or the cost store enti store so records of MP's common fund ni sika bia o yusu eda ho but what must say ansana what may you sika no one MP bia o yakromfo no tio MP bia o yakromfo no obetime ni sie kwasi Joshua akonaivo na wamane receipt bi na ode akwa sika no na wadi but MC bia also wani da ho no obehwe receipt na chi obekọ storekeeper ho
obako receipt nim MPs common fan receipt egu nyina no ade bi ode ba bi so no ho adanse ebre assembly no now so akwa say MP ube yi ska we so ode kwa kwato bob ne niema ode kwa kosi chip compound ode koto cement ode koto nchense dia makuro wi receipt da ha enkrata da ha voucher da ha me pa cho makokuro no so ade bia ni ho ene ya tama MP oye kromfo person ni obi bokoro no no oye MC a onso wani da ho nti twere to ho 2 MP bia oni ni DC enka bia no kuro ni ntumpon one process na me kire no enti MP's common fan no kwan ya fa so yi ni nie enti tie se MP a onu DC monka no MP bia oni ni DC enka no se DC no person hawa kwan ya fa so hawo nie what they will request ne kwa so person you common fan ni bia DC no be sign memo no so no wie na person sabotage wa na wa bona ni a kire coordinating director na wa bona ni a kire eye district finance officer wo mu nipa mienu wei e na wo sign check ye di MP's common fund enti so person sabotage wa ubenya contractor okita ne certificate all right ode ne nkrata nyina be kwa assembly okwa check no enne coordinating director amba otukwan okwa workshop amefo suni ho they will never meet on your particular object nti ye be sabotage usa enti hwe kurobia MP any DC enka bia no ena ya no kurona aye tan sa na tie fatu trim enti check ukura wom se MP on DC wom relations etisan MP on DC wom relations etisan sa etisa ana etie no ma as asam no prayer to seven wahu anenti MP bia wonu DC enka no MP bia wonu DC enka no krata gise wa obotom sika ana se bia ukosole sete abonten ene de MC ni ntimi sabotage wo ba wo MP's common fan ne de MC ni ka so be hawa on shedan se o hawo ade se MC no oni coordinating director no any finance officer no wo munye fine but here in this case say MP no so ni coordinating director no eye fine ha na se wo ne MC ne nka MP ni yempuntudwuma wo kuronum patotie ni ye enti sa wo constituency a kurono MP eye NDC na kurono so MC eye MPP ni a the same thing do nya sa MP ni di memo kwa MC ni be sign but contractor ni kwagini sika efo mai coordinator ni ho efo mai coordinator ni ho nti mu aya musika ko assembly amokwa akwaje no de nti aya motabere no eyewe ya what I say de nti aya motabere no eyewe ya but MC sauso ni MP nka na ya wadini so be ya de make ya ka hunu sa wo party ni na wugu no because the next elections they will based on your infrastructure development and human relations any social intervention na wo candidate or your presidential be gina ho a waka say MPP ba ye no yaye wei but wo refi say MP no ne nkasa oni ne nya fine enti odi memo ne ba na wasign but budget na check na as a coordinating director ne a finance officer wo mo sign no wabo oni a kire wo mo ntuba hu say school as a ko benun kwanta hospital enko wei enko enti abasa gi say MP no e solicit differently ono akopesika no de asisi so what dey me kire na say enti mame fa wamfie nye case study na anu a NDC ni no di honorable Rahel achi NDC parliamentary candidate na chi no any MPP munipa na oye special aid e de ma assembly a o si MP's common fund mabotape na kire wo ene wo mo platform say o de ma boys no meko wamfie enti na me pese NDC ni na o kasa asemu e wo Doma Hinkro radio station ba ko any MPP ni na oye special aid e wo eye
Wamfie assembly. Now kasa asem we no. You should say this when you are with sa documents we are making because all your special aid our assembly wa. Sankrata we nyina so hunu say honorable Porchum be yis kasa o de kwakwa ya de we. Na misusu say o de ama boys amadi. Enkrata da o che say obeyi 200 million. Also the kwakwa pavilion. Pavilion no ehun krata ni because we no be assembly to kasa talk with facts. As I'm now talking with fact now, fa me call eye Wamfie. Me call Wamfie no. Ana me kobusa Wamfie for, ana me kobusa assembly. Ana me koya me investigation say MP's common fund. MP we na me kan one seven oba no one time ani. Ontwa 4 years. Ontwa 4 years. Na sa MP we ana Wamfie nyina nkwada wo mko free senior high. Enkwada wo mko free senior high. E free so obetena kodwa so no. Enkwada ni ko school omo chobos. Omo provisions. Nam say MP uboa. Ye bi ma me hwe. Mako 2 times in his first term. 2 years. 3 years. Me ko bia me hunu. John mo Facebook see fa me ko ba bia wo mo chobos no. Hwade and the MP's common fund so ko yiwie a na nkrata da so a ebi wo ha a social interventions. Social intervention in say emobro for the vulnerable woma anibie uyi skane wie a na wo de aya de ebebu akuro no a nipa behu enya adan asisi wonko na MP ne de yo enti sa wuti kuro bim na wo se ukuro entumpon a eno no afansa na mai video na kire wo no the same thing so na koso enti sa wote region we mu na wo ye MC na no regional minister enka wonim say se wo wie wo budget ne wo assembly ho a unsa wo de beba regional coordinating council no so it is chaired by the regional minister and amran say wo assembly budget no should be approved by the regional coordinating council chaired by the regional minister na sa woni MC nka na sa wo de budget ne betum anim se fa kon kan na me fanye mpuntu djuma na se regional minister no onwini oman no ho na se onwini mpuntu ho na ono so yes o de bi be ye wo se de wo ye na obo so budget no me na nda ho nti ye de Wamfie de beko ye de Brekun de beko na aka Sunyani de ana aka Wamfie de ana sa aka na eda ha so so obe sabotage wa na eda ha nti common fan no emma afei sanso na ukọ emerase bedwafie a MP a on pekasa wo mrase bedwafie no ni kuro entumpon jomba jonye sa nete because said the assembly member won pekasa ne ebe take you ebe capture won sem no ne de ko budget mu no sa na wo mrase bedwani na won pekasa ukuro na entumpon because MP a friend say parliament ho no so mo hia na mo ye sittings a the mo wo kasa no the clerk of the parliament no the secretary of the house. Enti unsema beka bia ne yehia wei me nkrofo se ni do makoto kronkwan no me nkrofo se atebu kwan no me nkrofo se Brekun we kwan no enti mu wi a ye de sa book na friend Hansas ni nyina kọ eye cabinet na ye de ma finance officer finance minister enti finance minister so ye budget ya okotena mampanyina nim ti so beka ye a na anu a na do danko Akufo-Addo ekọ asen north no sie se okai o se monto aba mamra se bedwani a se oba me ho besre made a me de be yeden me de be ma no because ade bia oba request wo parliament wo bia no mu wi a eko president ho se finance minister draw budget na on president one on one e ba to koroni so mu hia we ndi ba to gina hwem na president no ahwem no se do ma Brekun kwan no fashem krankwata kwan no fashem ko ya request we fashem new do makoto kwan no fashem we de no fashem we de no fashem Eastern Corridor Road fashem ayi regional hospital upgrade no ko teaching hospital yeni say sikaba wa hu de yete no enti so ya mrase bedwani na onkasa wa parliament na wo so a ontron krata emfa nkoto the clerk of parliament wo se mo ya budget ya mo fa de we nhye mo mame a obebre 2 ya budget ni se wi a na se na do approve na se finance minister ebe ready budget ni wi a na odudi wura mu a de asa wo ye ne se obekọ minister no ho na oni minister akwa kasa friend lobbying arabo ke wadaroma ni do makoto krunkwan no de ahye budget ni mesere wadaroma se nke se mo ye na sika ba quickly
ye mama na microphone ha sa time no na another member of parliament so aba finance ayi friend say minister no ho okay minsu ewo ayi friend say mukuro ho dey say sampa kwan no mi wu misra wo odaroma wanya ama me a microphone beto aba tia me nti misro skaba enti ono so as minister no o was power no because ono na di finance minister na di sika no beto to accounts num e dey to accounts num e dey to accounts num though president approve the power vests in the finance minister. And it's our house, yo. Finance minister first scanning to accounts num. Finance minister first scanning to accounts num. Also 2 million ba kitano. Enti anas followers yentua cho cha was a pa no apiatum. Pa enti se Sompa mpi ani abre pa ni abre na ya budget ya. Esese okọ eye finance minister ono ko transport minister o se ono ba makwata. Mesra Seni or say go to the finance or this kind of two mekwa na wakọ finance minister ho enti honorable Wamfie MP emre bi na St Ambrose College of Education na wamo ewo problem with anesefo no wamo clearance sie mebo a ya twere krata enye yi onim de MC ni ye na finance minister ekọ asore ewo central region Ena MC ni two papa straight to central region. Okwa na okwa Sunday mu ho. Enti time wa mo bompa ye no. Omo nyina kata woni no. Ena MC ekoye. Ti okoye apena finance minister to no kobu nkotodwe wonanim. Asi ye minister ma pelsa mi hu me kan kasa na ye kirewo. Ma pelsa mi hu ma twere nkrata akọ St Ambrose for nkodai anase foi be clearance ma twikwane sa minhu ma tisa wa ha ni maba nsira wada woroma be nkurani be ewu Simon wale entina finance minister te hona papa na butu ho na obo na beti say come to my office on Monday na Sunday Monday na bo 7:30 na MCE te finance minister ho na omai oba ya pena say oh yeah I recall come on new office no friend secretary no yi file na buy no her health no her clearance e ho na finance minister de krata ya na esi so we no say je fa call health ministry na ka tell say wo mo nya medical atom enti e ho na watch pepe na mo friend say on meji certificate ni fa nkoma St Ambrose College of Education. And no na ama St Ambrose College of Education anya clearance from Satan na bepeme na enne wa munya a certificate in design accredited no they call National Accreditation Board pa and this how MC wote fa ko sama twere krata ko me de akwa abanim hwe onim ni bado do me de akwa abam na sika na e wo Ghana na yesen ena wusi fa ko kuroni ntumpon da Kurono entumpon da. Enti mami wiewe na yenkwa ahoma no so. Ko Wamfie MP. Honorable Pochum. Okwaji iska aye no common fund say ode bi beboa asuku fo nkwada abro ni social intervention. Ana me say eyampa. Eni join no Facebook. Radio. Yeah. Akwada bi ekọ school a o ma no chobos. Wamani provisions kakra na wamani rubber di bebiare na wamani milo wamani nido na wamani the friend provisions no enie hwade me MPP o MPP ni o sie me wa o MPP MP hwa look hwade o ene sam ho sa no afi hwa better mimi ni troda sameboa enie join me on Facebook na hwade o de hwa Enti wo munyina ya ndisi for. Wo munyina ya ndisi for. Enie. Owie ye no, ana o se maamefo a mo mma ne we no. Mo adwuma na mo ye no so no. Mo mbagi loans. Ana ampichiche loans de maamefo binom ewo the whole the municipality, especially the vulnerable. Ene so meyi a kire wo. Enti wei afibia ne mfie mienu miensa afibia oye. Pragiafa wo mo ewo ho ena o se be ya mummokro no na bi mu nkoye basabasa ntino mummaji
1 gallon 2 gallons na fagum na wo ye sales na wan sisi wo owner na wanya scale gu ho na ode akwakoto paragraph no foforo na ode ama boy foforo ama no so aye den aye adwuma na wan mokro wan sisi wo owner twere to ho owie ye no ana mbusa ne se okoman fan no apart from so ode aboaboa wo mo na afei wo mo do mo police soldier migration na anu wo mo di Mother's Day sie meboa nipa almost be 650 manefo omabia emu anwa entoma owie na omabia 1 million 650 women no the man wo mo. I am not campaigning for him, but me say the why you know me make o MPP ni ade a Nanado Danko Akufo-Addo enam MC we so any MP so no ebi on benya problem. I don't care about that, but me share development ko wanfie ko police station ko wanafo ko chemasu ko domakom ko babu number 1 number 2 number 3 ko amasu ba bia town bia police station. Check who say krom ha yeti krom ti say ya himani do makoto krom. Do you have a police station? More police station. Fiepre, more police station. Fiepre a school for a guo. You know nko akobe say 7,500 no police station. I will Fiepre. Police post no way you know. Do you have a police station? But go to Wemfie and look. And then Nanado Danko Akufo-Addo, dear pen or pay Wemfie for asema. One few police station, and I say, Doma East, 1 town, 1 police station, 1 town, 1 police, and now born in a door so horse and tia, Nanado, common fan, no, or the basano, again or the ba other municipality, why? Because one see, you know, or ya quadro, or you lazy, on patching, on per lobbing, on per control. Afei famiko wa mfie hobio na hwa danwei bibia bibia homana ma why hwade we ya MP's common fund ewa wa mfie o ya MPP ni o ya MP's common fund we ya sotiano school we ya siewie akasa ombe penti school yes yawie ampiwe o se enkora a chiro BEC ya enkora na wo mo twa kwantentene no na o de ka akosi ho sie na o de wo makwa akotwero na wo masanso aye den aba enkora na kwa akotwero BEC ya o ye free mock examination e de ma wo mo. And on the 3rd to 7th July, if you are China Dichieko, or by mock examination free. Now, when Anyasebia or you, he consults the Ghana Education Service, but say, what are your lapses? Yes, I'm lapses. I won't create any. No, so you're special classes from and yes, so 15 you're not in the payment, but say, me was canting by your vacation classes, by mock the mamo. Dabi, you consult the agency. No agency natural say problem in the end by mind. And to hear any school dying. One school that way. Afe call. Way see okay. Ahana e call ya kumemre e fa say. Kumjibre. Kumajibre. Me call kumajibre. Na enkwada wo kumajibre tete form Womo tete form esua de. No womo tete form o, womo tete form esua de. E na me frɛ member of parliament say, ona bo potun berima. Na wo din bebrebe a waje no. E na ukurom kumajebre. Encratic form P1 P2 40 form na nsuo to no musua de. Na se na na hefa na me se kumajebre. Na se wen. Na me se wa ha. I tell you. Asan we 3 months aba. Roughly me find about 3 months. Hwade and the honorable member of parliament say Osman and Crawford no more common fund them ebidie now ko hen sara hu de wo wamfie cement enema
free senior high nkura wo mo kɔ kumagibre ni nie kofi buo krom ani aboro so kɔ abusunya hwɛ honorable member of parliament okɔ sign the common fund ni bi sɛ opese odisi opese odisi ade no podi sɛn baabi a for way health opese odisi bungalow adema anesefo nurses bungalow medical store yes medical store rather medical store for one fear hospital ko biyo mami yes better so ahunu dwamfo ma ani chese niema ekoso no enti ana mebusa papa na omo so ye special aid we assembly ho say enti se wotena platform so wotena radio so na wo ka say MP's common fund no or the my boys or the my boys now we special aid at the man when fee assembly now also the two more platforms so say sikana MP common fund no odi amfa nya hwea abra wo access to information at the assembly so far as MP no ekwa in common fund documents aye concern me mama video mama audio mama picture adana mo kasasa wow party nanga me na metena radio so kan ya komeka say ene ya makohu a me beka no ene de wo mo mfre ne nka nkire no sie mebu a wo mo mfre ne nka nkire ne se hwede na napoku eye MPP adan na nadan ko kufu ado na woko wamfi a se ye kire aposifo asojafo migration fo papa we du o ma wurama eye ne kwan so wa qualified okita SSS wa qualified said ni rural police odo wo maguma kokura ewo wamfie na busa se kuro ben ewo wamfie a papa we omwa ya obi a osefata bi a wa qualified bi a no omfa ne ko police migration prisons soldier adan hamsimi de ye papa meka anti se wanya contestant now person ni gina padansie gina ka chense ono member of parliament o common fan na okoyiye no wo de ba assembly say wo de kwa akoye chip compound krata nie me ya assembly no PRO ana me ben MC DC enti what the tro what diska because receipt nie voucher nie wo se okwa akosi na e wa ha unsi weni why no obon kwadu e ba sa wo de fa bere me but enkotena radio so na de wunnim no manka de wuni adanse na woka ko wamfie na kokore police stations hospitals chip compounds sesi ya me no ekasai okọ eye kura ye friend associate wa mo ba be ye canopy walk yes na mo kano de bi walk in tampono Kakum National Park ye mo be ye bi wo ho usi mame chere usi asuhia pe utra asuhia si na pa won sabemkum busasa hefa na mo ye canopy walk no ye be ye omo be ye canopy walk e wodoma east as tourist attraction a generated revenue aye MP any DC ana wo mo e ka bom MPP aban na eye sika no every Ministry of Tourism no so no aye minister and go kwakire na nado ahunu se ebe generate revenue do it for them na international donors ababeboa ukuro na wutim me ada constituency ada district busa won se de na wo se wanfie hospital wo mo ba bebaim wo mo beba ha wo de yete hasa wo hu se wanfie hospital through the MC and the MP wo bo so wo do secondary hospital or secondary state na ai Sunyani municipal wow Sunyani municipal eno do ma hinkuro na wo da so tare primary hospital here hospital now primary hospital regional hospital a new teaching hospital to specialist pa o mugu kolebu no ene konfanochi ni ebi ni ha machines egu konfanochi ene kolebu no ebi ni ha because a new teaching hospital na dia man ye teaching hospital enye huhu bi asa o
enye huhu bi asa accreditation buildings machines any personnel oko konfa no chitini hospital ye wo specialist ya wo mo ye nson ba ku fi tuobodom ba ku fi doma ba ku fi duankwanta ba ku fi sunyan ena ba ku nso efiri wamfi he ya o nana say ye pagya man ko teaching hospital we will come and na open pathologist amana papa ifuna aje say Dr. Sampede meanwhile almost ko kolebu na ko konfa no teaching hospital I tell say wako police headquarters no ASP for no wo mugu ho se sram graphic no mo kenkan ASPs DSPs wo mo sram ho enti ko kolebu ene konfa no chia specialist no wo mugu ho nti other private hospitals no mo own hospitals no mo ye adwuma but mo bi ngu na ka se ye probia ma na be papa be ye autopsy ha ebedi na wotwe mienu na wotwe miensa na doctor a ye pathologist emfiri kumase anasan kran na obedu so sika obegye wo no enye sika ketwa meanwhile ye pagya teaching hospital ye pagya regional hospital ne ko teaching hospital all the specialists of more confirm teaching hospital any 37 any regional they will come here because obeba no what's in there man me one machines or the operation no egu ha enti dia machine na confirm teaching hospital MPP aban entimi mfa bi ema megu eye Sunyani aye wo university sakese be semiensa before ansa na obeko teaching hospital no this our affiliate a university me boa you know a university ye mo masters wo ho Sunyani Technical University now omo ye mo masters wo ho ayi babia wo koyi disen UCC wo many branches wa ha wo da no kura higher branches campus site na you know entimi affiliate me nya ne a friend saying teaching hospital ye ni professors wo ho ye ni doctors wo ho ada na mo ye abrosa nti na nado onye eden na nado danko akufuado onye eden na anu bi oba ha no jo muntie bi na nado ka say ma ban me ba ye me nya mabro o se me nya mabro and it is true dia na nado mfa nya yen na nado danko akufuado onye eden asojafo panyini nyina the whole Ghana asojafo panyini ofiri dobo asojafo panyini ofiri dobo migration fo nyina panyina be de akire ofiri brahafo IGP na nado maye bi na wakọ retirement kohwe nipa papa we sum wo gu Ghana police service ni afei health ministry na nado mfa maye sie mewa health minister ofiri brahafo enti say ye teaching hospital ewo Sunyani ha nka hwan na de kwakwasi ni so ye de kwasi the health minister so na health minister na de akọ parliament na parliament so de akọ cabinet na cabinet de akọ mana na do say na do ikita 3 region hospital way and a servo goso and a servo techiman and a servo Sunyani 3 regions na wa create here obia one regional minister no they all still come to the regional hospital. The only referral hospital is still the regional hospital enti ya hu chiri yen nipa ewu enti ko kan say we chire na nado danko akufuado pa say 3 regions ni na the only referral hospital the teaching friend saying regional hospital here na nado be ka chire say fa won kwase asem free ho kwa na ho fa won kwase asem free ho kwa na ho na will not say that because Obama ni proposal na beto asumu because se wotena se wo de wa wonye doctor se wotena se wo hu na wo hwe regional hospital na wo hwe goso wo hwe techiman na hwe Sunyani kro de awu mu nyina obia yare na yare ni mu adena age se wo de call regional hospital ni nyina nso no doctor ba akopɛ na hwe nkwara nompe orthopedic consultant no doctor ba akopɛ na hwe nkwara nompe enti hwe 3 regions ni nyina na akwara ne nsɛm abubu pɛ na no nko na yesa operation na say de nkra mienu ba nti say no obeden anya ba ko bewu but ukwo konfa no teaching hospital orthopedic consultant wo mu ye num ensia enti bi kra te ho no anya adwuma because akora bi ansam mubu yi ya nya no operation so what I say ada na mo yesa the whole Ghana na now the Ministry of Employment and Labor Relations obako ni krom na nkora mma ya a omo pebre nkate
aburo seasonal crops ne ba e maya no so mo mpebre o wo mo pebre nti na do wo don't blame him, don't blame the man. O the typical example na maya akere wo no call Ambrose Derry Beba. Yeah, 2-4. GCB crash. Yeah, 2-4. Asamba man, yeah, 2-4. I'm on your core, yeah, 2-4. Centroni, yeah, 2-4. Henny big crash, yeah, 2-4. Police in the crash. Anenti, Marie wan fie de no. Wahu. Me na me ko hu kumajemre. Ana me free member of parliament say, "Hey, honorable member of parliament." Eh. Me say, "Kwanya ampiwe fa so a swiftly, quickly." Ne dan na si ho no. Less than 3 months dan ene si ho no. O se so amunya ba bi ntina kora de ene meye we amomo. Konsu atere na SDA. Ensu atre SDA. Kwana koko hwese ensu to a enkora atra he ne sua de. Ko penkwasi Sakura Park ba bi amrante ne bobo no. Kwana koko hwese enkora no se tie fidi wo mo a wo mko tie fi wan. Ya si toilet e de si ho emfie mienu ko mfie miensa nie commission no wo mo twa na nado. Commissioning of an electoral area toilet facility. You are waiting for Nanado, or you are waiting for Baumia, or you are waiting for Lankas, you are waiting for Kenejapong. And I'm not trying. Whom are you waiting for? Common electoral area toilet facility. Nan Kurano, one man a lot Abianis, Sikason from Toby Nino, TFI the Nice or 50 pesos. Our Penquasi. The whole Penquasi community, who ran toilet in a swa, over Beho. What's my Kawi? Shall your member of parliament in Ibn How many times now members of parliament in this region? Our parliament, no mujina mo kasa gigi, mo kasa for mukro no ho. Edru mumpuntu djuma dia, na mo ni agye. Sesi ya no akukro hotel esi ho. Sesi ya no akukro hostel. Sesi ya no wasi na brosan. Sesi ya no adakam. Sesi ya no wabi adwuma. Sesi ya no wabi adwuma. Sesi ya no wa yesei. O pelances ya quick na onsaka. Hwani do makoto krumkwan NDC fo diabro ama nipa wu ye de nsa mo ba na nipa agya wu sa mo de yakra na kan tan te seven kwasi TV so o se ma me nka wei abra ye nim se member of parliament wadwuma ne se obe resist sa asem na ewo mrase bedwafie na sector minister na watwe na agye si so no man facts and figures am nkrofo ewu come and do it for all come and explain say aban no maka on person obeyo on person obegu aban ni mase usu ugu hu ani mase de ehia na mo ye okoka o se mitua na no poku PSC school fees utua me fees is 70 million o ma me 5 million na wo de ma me no na wo modam na wo chiche scale sebe Sata na me ko nkurase ti sei. Me ko akura bi ase. Chirimoja. Na wo mo eye nikanika wo school dem. Nti papa ne be nikanika na wapano nkora no. Na wa yam aburo na wie. Ana me bobo wa mane. Say this is what is going on. And our mama 5 million. So what is a go school? You go to your school fee 70 million. What the aya asem da wa no e kan wo Ghana ha sunya ha e no wo betuma hwe me school. Na me school no me ko me here wo hwe mi. Te say kumamreja de yi me ko hu ya na me frɛ member of parliament wo wamfie na me say honorable Potwum makwa akurase sei na makwa akɔ hunu nti say honorable Potwum hwiam na wo se na wo petro scan na wo de kɔ no je na wo de me nam radio so say MP ahwɛ me school onim say de wo ye no o ha MP nkrofo dis kama wo mo o ha MP nkrofo a ebia omoboa no me nya journalist ya me be sere wo ska o journalist na ofre wo say samudi agora wa hu samudi agora journalist na ofre wo say munkumi na yemfa aduani yemfa durongum aduani mu no a ne oye law no sa journalist no e na osresre muska journalist na nka ofre MPP panyini bi say na napoku PSA ya NDC ni e na obusa na say yenya den o se munku no oyusu moto wonfa ka mo no yempa asem ma no yemfa nkotom
sa journalist na mo hwe ne law school ne no enya me o opa abrana me proof nkyere wo journalist ofre MPP ni ka kire ne se me NDC ni nti yenkume yam pass me ntum so na me nkodam na me ja radio no so kasa na me ha MPP ene oye law wadi trama oye law samudi agora me do ba ko badukrum mon kwa mu se bia na boss odo ma hinkro se meyi video bi a kire wo samudi agora samu yese mo ye personal attack ya kago ka na o ma chine wodo ma hinkro na bia na boss ene kwachi ya emu ni anwa ne asi kire gumu a muntia taxi a mode ba beton na mode abesisi mo hotels no mu fie no kago ka no na no makohu kago ka na bia na boss a wodo ma hinkro ekwachi ye no a Ghana fo binom a muntia tax a mode akofa Africa Cote d'Ivoire ma wi ade aba mo pese mo betua tax ama na na do de yempuntu djuma no saa ka no abedim ho mun konko bu se bia na boss se saa ne ma na egum no eye hwan dia e wo Ghana ha o de mon de mama nya mpuntu djuma mama kwana me ne hia me jamfi eni nkomo na busia me no we entimi mu mabam tie de eyoe me ko adoye me nkurase a me ko na nkurase fo hene hey still hey umpeu I am the radio commander hey umpeu me na nkurase fo nyina me ye omo hene agise mutuo no ene mo plan ya journalist bi se mu nkume no agise mu kume enti sa de a me ye adwuma no de me ye ne se me kwa adoye ena me ko hu ne se obi abie poultry farm or a politician enkukwa wo ni nyina dankaniam na me say adana mo dankaniam na nipa any lighting ana me ko bo odwa kase na me ne nkrofo kasaye me baaye na me se mon kamo hawo me bom panifo e won kramane ene tie de asie sha me jamfi machen ya onua boko de nyame adom ne mo mpa boye ho ye o mo se mate den ne oh nyame adom se die ya tide den na mote de yi na de na asie de na monya de na nanado danko akufu ado enam ne nkrofo so aye de amamo wedie nana wedie nakama watiefo nyina TV ni ba se ya light asemi am se lebi se ne wusi kan ya light yi wadwuma nyina wie se ne anka se be de light be braye afi de asem bebre na be mfamma se ne no be hia ye na ja wo aye de ko badwam ama amanfo nyina TV frɛ bo aye enti be ye edi na fama be to so maaye be de to so edi be ya bo so me ba ko transformer yi mu eti hwa na jatum na ja ya sa de ko from ka che omo de beba ya ka o ka DC ye ko ha ye si transformer no bia ko dinkiran disi omo de ba am se mo so ko ya sa from de kam ho ma so ka bia ya transformer na be de bra ye no yan ko ye de na sei no sa efo na be ye wan ma no ba ye de minim so de ofo dia efo na be ye ntimo ka kire me no ena me nso me de ejagu efo so se na asi nteto aso ho enya na me adom na no fie da etwa me na o fie dai wo ha na ye le DC ni ena ka kakraka bi ye na transformer sim oba ya no sa ye transformer na wa force akwadi abanti odi besi so amaye enya me ga se wo DC ni ya de o tena ba dom fere ba ko ama mo de transformer ni nyina si su wie ye ndi onu bi e kwa se sanka ingeni ano nsomma ye prekunko so ya dasu mu ache no se ya mono nti opese oyire nu fam kakra na mre se no mo ba beso tinya no ukodare ye wo hwa na ja mo ba ye be kan jatu ma ye ti se de nyame adom ne mo mpa bo ne adwuma pa mo ye mbo aye o ma so ye light na ma ye se de ye da light ni ye da ma ti de se ne nyame abo ma mo so
Mo ka pa mo de boa ya aja mo man panyifo tie. Enti na no de disi ya de me nke anka bi ba se oba ye kran ka obedwa na akọ anso otena ase se be be kwe na nsuo kure to nanso mo tena ase a ma ye adwuma ni wie ansa na otun ka akọ abusia ko Sompa TV ewo YouTube transformer no na esi ho no transformer no na esi ho no na ai chiame jamfie enti da mo so nkania na nadwona nkasa tu se ho hire no mo ye den eh we get that the song can you look that so your ball match kitu abi wa ha na aja ye ne kwan kra profo na gi kra bo advantage so enye jai ani jai mwana ah chese onya match kra de ba na jo aye bebo chese mo betimi abo match na ju nyina wo ayi ye fro sompo adoye oh vivia wa hakama better na say no metimi anom ice water oh ice water nyame adom then yes say there the first now ba ha na jani asa pipe zu agu nsam say there enti say no to feed ya aka da nyina say there obi e mani age ne say no mo nko charge mu phone wo domase bio oh David awurade nyankopon awurade na say TV number phone no crowd ko ma so na ayira wo be ko na nsem pi amanfo phone so ayira no enya ketwa na say ana say dem TV de samran ententan ni mfuturo de enya asem ketwa enya agro awurade na yes ye kwan no so wo ba ye the 2 this year ni o kire se na kure kwa no mu ahu na se se me o ma ye no se contractor no mo fre no kura on fa nti wa fre MP ni ha no ko tu kwan kakra se ne ye no no abehu kwan no nti kwa no mo be ye no de cause onu ntimi free o ma no sika wie no ntimi free na chi fa anwia se o be ye kwan no so wa ji sika no bi ni se ono kura kire se be cement be ye 300 bas kura gudem ha asai kwa cement ni ne ha contractor nti se ampi no ba mo ne betena se adwene fo se won timi nye kwa no na nifa foforo na mo beye e di ama no na mo di ama ye kwa no na ha ye se de nsuo ma ni jare wa say ye kan ma ko se mo de mo light no edan yen nyame adom se de me de kora ne se enkwada wo mo ko school adoye no wo mo benya enkani asia de no kure eno na na ehia me first nti ma wie light ne de no se mi be sojan so e de agu akwan no so na mi wi na fe munsuo na e wase ho no na fe maye no so ho adwuma wai yati afi wa hu de wo mo de radio ye wa se enye se ye bam ni cho ka odefo anti kanokure pa se wa wo poultry farm na e wo ho na me ka ho asem no mpanyin fo de edino ya bi wa ha ya se assembly man ko a onka assembly man be ko no ko ka be fi no se ko akọ o de ya be ba ndi mo de no e ko akiri che assembly man fo no adima na mo ya se bi o ka fra na man fo di matem no e ya Ghana ni nyina yi die wa hu na ndi ya me ya pa se ya man fo bi gira nten a o ka no kra no mu di watem no kra so de ya nka to se bi wa hu ade no ya nya na ndi ya ka man fo ma yenka chiame jamfi kan kra se o da me nye na nipa na esu a ye ne de chiame kan kra se me free Sunyani domase ekwa adoye na obedru ni faso aka kram no adu adoye na ya bie poultry farm kese ade san enkoko eho nyina edankaniam na ukoduru adoye a na nipa wo mo hwe nkoko no so no wo mo edasumu a chiame jamfinti as a journalist menkama no ntum na nkwada a wo mo hie nkani adusua de ma metima be MPT se wo aye mpuntudwuma te se de waya ama mabusuafo no menkama no ntum Dabi, well, that I'm so bad. I had the assembly to when you said portrait now. One light here was again. You can't quite know. Ya near door, yeah, young cockcraft way, a chain like to Saco see Dumasi. I will be a who yet. Yes, I said you'll be on the West Canada. I bet you, I'm an attorney, not the amount of my life, and I'm a year, dear name. Now, the two when my Yamia Domoso come, what she had the buy. Well, can you, Bonnie? Well, said you are cocoa. What do you want? Yeah, we need them for no nipa on the tenancy, or no danger light in them, and now can we are. Now, man, for you at Tema. Ayade basa wo de mabenka na wo mko kan enkosiaga chiame jamfinti yemfansi na memmo MC abaso papa wa ya de yo yanso ya masi lebre makwan no so so nya maye no e da masi lebre ni watie fu nyina enti ene se de
tape dia ene ze mbabo tape wa do e pa o enyum oh there say dia say e ba no say lati be bie kakra aja obi ehu bi ache jo ma photo firie bebre na be ka dem di say dia udu kro ma na jo anyum na dia ti cha ne dia e wo ba bia Jami ja fi me da se mehwe makwan no na munsuo no so ma hwe ho adwuma wai yes no ya kwa no dia say gi say anyakoro obi basi ho na ja edu ani apia fam ani dia e be de ne fa anya certification e beto bie e be hu Jami me da se wai yes ya da ba se be nyame nhira mo amen we bia o me ko mi nkura ase ana me ko bo MC amane ana me bo dwa we na me de tugu social media Sompa TV se hwe nipa da sani enkokọ da lighting nipa da sani e da summu anya na mo de janu e friend say transform abai afi hwe nsuo se nsuo to a me be kire join mo Facebook afi hwe kwan yo mfa so me de banche bode aburo ene niema eba sa area ho ni nyina no wo mo na de aburo ne banche ne bode na take e wo ho any politicians a wo mo de nantwie akwagogu sa area ho no enya asem ketwa na hwade ensuo entoya enio ensuo entoya adoe na mo nya nkania no enie hwade me wa hu maka kire wo se de mahu mintimi nkan wie da na maditro eni ntia me tu mani papa me ko wamfie ekope hu ne ye no we me na me gina ho no ochia me na etwa no sie kwasi Joshua nso gina be pono so ho team ne na nam cameraman fo ni nyina so are ready ena mu twa me no hwe ensuo ntoye ni o ensuo ntoye ni o na anu ana ye dry season na ye nyansi June July no ena me ko ho afi na anu a ye si June July no mi be yi video ensuo to wi a adoye na NDC fo mo be ko ho campaign na mo ko ho campaign MPP fo mo be ko ho campaign na mo ko ho campaign na mo MP na tie akonwa so na ensuo toti sese ya na anu amko ase north hwe ensuo ku ekohwe John Dram efenisen His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na still no na munsuo num honorable Minta Kando MP sehi na ensuo to o hye warranty boot o ye campaign se be ya on beto aba ma NDC question so wonu na ni wo ni bere ye ensuo to nyina na mu namu because of the next elections but the next generations onwene ho mamenchia Salome ote eye magazine enra Michelle oso tie fidie ni salo ote sen okunu ma emfifire na tim sa wa esi ni mu no eye muntie o enra me call magazine na me wra ho me call almighty magazine na me wra ho magazine tantan kan okokora ka wi na opie magazine na magazine ka na sanya sai hwe magazine now so the whole Bono region DCs MCs cabinet hwan forecast nyina mo na mokra wono ho no mokra no ono use absorber papa nto okra ni wie na ase ya ono nya ni sika na odeto enya ni sika na odeto eye moa magazine fo no masom fo isa miri anopai ko hwekuafo ko masom ko hwe banchi tonkrofo na si team ena de omso omugigi ticket Saturday ni Sunday nyina na ano do ma hin krom ti so mo ya announcement say is a weekends nyina no ombeji to ombeji levy oda mo ngigi nko back to Dumasi hwe hwadoye mi wi aba ba yi wo mu nsu a wo nom e de akere wo mo ka say politicians nkurasefo na gimu ho he semeti ase yi na nkurasefo hene semeti ase yi na matiefo adaro mampa bo na yenkum me na momfa mutuo no mo me ne de ala mekwaso akan mekasa yenkurasesem ne saa kopensem ba ye de nkurasefo pe because wo mo na de banche ne body aburo ne kafe ne kashiw na anu awda gold ba ye monkwa flaster fast ko bisa se yakotu gold wo ha monkwa His Excellency John Dramani Mahama fie se gold wo ha monkwa na nado danko akufu ado ne kurom ne fie se gold wo ha ni montofo ba frisipa akuafo na o mado for 30 years 40 years ai no na o de ahwe o ma no sa gold no enenne by the power vested in ayenanado ne time adododo de bia wasase ase bia ne ye oman ne dia ayo no so ne dia ohun kwa so mo mutu enne sa akuafo na mumu wo mo no
ene sa akua no ene ne Newmontfo kotu sa gold no wa free sipa ne sa mpatam wo na omde akogu South Africa na oman Ghana mpanimfo akogye ho eye royalties na ebia omde bibeye mpuntuduma de aka na wo matafre akuafo wo mugum kurase ambulance na mu dwoma nu nsam de ambulance aba no kyerɛ me sɛ ambulance no saa kwan we wakoso da antwikrom kwan ambulance akoso da na wo frɛ ambulance ni na ɔse wo antwikrom obobuta sɛ ɛwɔ hen ya science ago bɛsa da adon kwadwolo go dagadu anase wo ɛyɛ atuduro bɛsa anase wo ye frɛ ne sɛn twa ho kwanta wo twabidi ambulance akotwa bidi da twabidi fo ma wo sɛ ambulance aba ho wo ambulance da na ambulance ne kwan na ofa agi se otua sika en ambulance no ofa agi se otua sika de amatete no na kan pese wo ba kurase meanwhile move dwama no mu a mo say one district one ambulance ambulance ni nyina so what is capitals ba bia ko tal won kwa na okọ na wo yare na ote eye ye friend say twa ho kwanta antemage na wo afum na se ka twa na uwu a wo ambulance number na ambulance no kwa frɛ na busa sɛ wo twa ho kwanta obusa sɛ wo hefa o sɛ obi an kwanta dua an kwanta hefa o sɛ e wasie opposite o ka sɛ ha asie opposite me ba ba yɛ wasie opposite hwɛ maka kyerɛ mo sɛ adwuma na yɛ no ɛden papa hanya dia nga heso obi no nyaw na onyawa onyaw na onku onyaw na onyawa onkoka wase ngo baabi o enti mbanfo ta ka asem sɛ wo ya obi a opia nipa ni di mbra oboa oyaw o ya nipa pɛ opia sie kwasi Joshua nipa ni di oboa oyaw aya na oyaw no nipa bia so a oya bia no adwen bɔne wɔ ne tirim ada na nipa na wahu ne bibina nka nkyere Joshua seni na mahu ofiri hɔ kɔ ya pɛ akwa we so opia nipa ni din yo body no wa ma ne kyese wawu kyese yo body na se wampie hɔ a ɔka asema ma obi akun sie yankɔ hen yankɔ turn off na no ayɛ kɔ turn off no pato pe videos ne ma me twa won kwanta turn off yɛ kɔ turn off ɛhɔ yɛ Gyachi electoral area ɛhɔ so wo mo MP sadem di kan draw yi ni kyerɛ no monkonko busa sɛ MP a awɔ turn off any DC a awɔ turn off what is their relations yes na mo ka no relationship how fa ship so no what is their relationship how is their relationship how do they coordinate how do they collaborate and one additional na ne no me se minimo o de munko busa honorable member of parliament any honorable MC or what turn off say wo ma yonko fat saying so wo ma yonko fat said eye good na e na obehunu de mbekire wi say ye bad nso a e na obehunu de mbekire wi nti maka kire say kuro bia hu say empuntu enkoso no 1 busa wampi 2 busa wamsi 3 na wa busa wo assemblyman say nti yensem no ya wo de kɔ ye tworo nti wuhunu nti adan afa wia na wa busa wampi say ampi wei anya assembly adwuma so de kwa aban mu na aban de kwa budgetim na budget de kwa nanado ka kire finance minister say monkoye new dog efenisen monkoye boma to sorry diankwanta to boma kwan no mesi diankwanta to boma kwan da bia ye de ama contract ye de ama contract na de ama contract kra wa ye bridge kra wa doye no MC so ofre na omfa se nya Ghana na wo be kan senwe ya contractor ti krom ha o ye register general a register na ye kita ne documents enkran kita ne documents o mo de krata ama no MC frɛ contractor o se memfa MP frɛ na o se memfa
me time me pɛ no me ba ba ya do e kwan na mamo so wahu de yakoso enti tanonof munko bu sa MP otie akonwa so ene MC ni se wo ma yonko fa tesen wo ma yonko fa nie hwe ko Facebook wo ma yonko fa nie ko me se me wahu de mahu mintimi nka wie mitim na me ne omo nam ne tere wana dawroma ye fully packed he cars go ha o Dr. Blessed Foster dawroma or the cars sram ha individuals ni bi wo bi ye betimi akoba bia ba obere de car akoba bi we aha join mo Facebook Sompa TV ade aha ye Tanonof Jachi electoral area aha eye twabidi aha ye polling station nyasa na mokano ba bi o moto aba twabidi eye polling station nipa wo mo ewo he to aba wo mo ye 250 what dem kwada ka ho a wo mo ye 850 o makwan ni efiri eye diankwanta efiri diankwanta ebe twabidi eye kwansini be se eye enum eko ensia enkwada wo musu adwuma e wo sa area ho no otwa kwansini nsia in kwansini nsia out every day twabidi school esi class 6 twabidi school esi pieces nti akwada wa bon no akwada wo mpe bre no osi class 6 pe wa wie school ba akwada ope nwomosue mu da ache no osi class 6 no be ko JHS abusuya hwe jeso otwa kwansini nsia ne fa enkwansin sia ne fa ebadua nkwanta JHS na watwa nkwansin sia ne fa abankwa ayi every day say 565 version 13 miles every day JHS ni akwada 13 miles every day check it by 1 week ndi we so yana nadwa hwe moto na mede foro na me tesan no aha eye twabidi polling station ewo ho a omoto aba kwan we anya highway o kwan we eye feeder roads anya even urban eye feeder roads which eye assembly we say here chippings kora na here resurfacing no anu say the grader edua no aka che nkrase for safe mo amfa mo sekanye den enno kwan no ho wo de mo no kwan no ho na fe yenye resurfacing keke because we wa mo mpe kotal ayehwe because ni say enuru no so na regional capital no mpo na hima ni mu ho no kona akokwohwe ho na twa video no de kotal ye den wo de adwi kwan no so fefa kwan no so resurface kwan no so keke ma twa bidifo na fe yemfa banche ne bode mra hwe kwan we na America no wo mo twa wie pe na wo mo de banche ne bode ekọ Tanonofa na assembly ati wo mo ticket na areho sankran se ticket no sunya ha se yekoso obi a oto nkoko ye ticket ni ma na ya twa so lorry park ticket abusuya mo amoton aduana ya ticket ni ma mo no ye tema wa ya ahwe so ya twa so ye de stamp no ati so lorry park ticket ni atiama wa chewura lorry park ticket na yatiama koko lorry park ticket obi a ochi kosia na yatiama no na yati sa lorry park ticket na ma taxi driver o ga se me na wo ye mabro wa o ka se me na wo ye mabro o patiri na ugunu no so onim nsam o mo ka fa wo ho a MC bi a wutie me MP bi a wutie me MPP ni bi a wutie me no mo nka no korenti no ya e be ka no kora kire mo no sa mere esoro no wa no na ye pose utirimu ayekusu obuafu wona wonya BP mimi nya BP because won pɛ no koreka na sɛ wunua ɛfa saa kwan we so oyire ɛfa saa kwan we so na me ko hu na me ka kyerɛ MC be ka kyerɛ MP sɛ ei honorable MC hwɛ onkrofo kwan men ka sɛ betima ya de nyina you can do all things and all things are not possible except God but all other things being equal fa wani bɛhwɛ enkurasefo no me na me ni omo nam me na me ti omo kasa o de no onima say oh chief abaha sie me bo a oh chief wabaha waba behwe oh MP abaha madam abaha waba behwe o de fo oni po be keke behwe na ka che omo say maba metu hu ana mo wate me sere mo nka makoma ntom yam de obeti ane say omo ya ndisi fo o man to aba ma me do you know how to convince voters enti o man to aba na ma na
Una me can say na ahafo mo ya NDC for me wa mo nto aba ma me mfa wo mo ho no. And 2024 baba. Obaba be pebio. And only so wo it takes 1 minute for somebody to change his mind. It is only a fool who never changes his mind. Asin no fa ba no eye moa mo nsankaye ene moa mo hyehyeye ene moa mo ne ye na mankrofo binim adwen sesaye no. Ade be kire mo kotro ba no ka kire mo say election, your appearance, your dressing, your utterances, your applications, your mechanisms, your policies, etimi se send pa adwene. Etimi se send pa adwene. O kasa etimi se obi adwene. Wa tie kasa free MPP ne anu mu aba. Obon se na wa kasa na we ni pese to abama no. We na se to abama no. Enti wo kasa etimi se send pa adwene tam odi kiu nu mu no. Hey, down line so na to abano na jam kwasa se na ejiro oye na wan to abana na ya den. Wahu. Say obi am ko to aba ma no tie asama wo ka kire me. Then it changes the person's mind. Monum kasa communication management. Sure. Enie. Simba to be kasa. Okay. Afi join wo Facebook. Me say me ne kuroma ne di nkomo. Assemblyman ejina hono. Ohini ne jina hono. Chairman ne jina hono. Unit committee chairman ne jina hono. Akuafo hini ne jina hono. And the Thai community. Me wie na me ne na nahima wo kromu ho edi enkomo. Tie. Okay, Samiri yeda so ewo eye twabidi. Na yepese ye ne mba na wa ha ne di nkomo ye ba ye hu se de akwan ensuo ene nkania eni ha. Na ye ne ye maame ni nkomo. Maame ye mo akwa ba. Ya ja. Na boko de. Na mi adum. E ba cho na odin di sen. Ba cho ye frame akuase ni. Ma kwa watna ha che. Ba cho ma che pa. Odi be bi fi do sen wa. Ba cho haya ne ye wo mi papa ne me maame haya no mfi. Che na watna wo banyina. E de nyame asena ya ba ha ibeduru ha yi. Ye hu se huni baabi a nkani ani ha. Ba cho de. Nte wo maro wo me ne sua de. Aja. Wo mu de kania praibi se kura de kania paru nya bi. Nti torch. Ani ye de so. Na omu de sua de. Ti omu free ha na omu ko pieces na omu ko Jesus na omu afa form. Twa kwan. School ni 6 pieces. Ndu ye pieces na be ko Jesus Jesus ko dia nkwanta. Ko dia nkwanta. Mo fa form. Ma be free he ko ho, free he ko dia nkwanta e kwansini sen. Kwansini enum ene fa. 5.5. Omo twa kwan akọ. Omo asen aba. Da bia. Akora ko Jesus no. Da bia. Nsu ya to. Bu omo na omo nemu na omo ko. Nti maamefo ne mba mo hano mo yare ayifa na mo kwa yasabia. Dia nkwanta. Enti se wo frɛ praga ya se me fa wo ha 300 30 Ghana cedis. O ba 3 ebi kura je borosa ne du dwada kura ne ye kode no kura ne asɛm no wa pɛ ne ma kura wo de bɛkɔ no eno ne asɛm. Nti se awo kan obi wo ha ma ya mo yele na mo nipa de kwa yasabia. Eja wo busabi se wa nya praga ya bobo ya oba wonyim no. Oba wonyim awo aka no abobo ya ne afre na najo no e de nakọ ebi esi sada ebi esi de bebre ene se mma be wo abobo ya ne taxi mo na taxi ni kura ofra wo ma o nti oba onye na ma mo tam na gu abobo ya na goso kwa wei wo de na kwesi ho ni nsuo to de a ani asem. Nti apomodin so aso dia nkwanta. Jise dia nkwanta. Jechesa jise dia nkwanta. Na nkania nso ni hanso. Nti bo hu nkania sa jise dia nkwanta. Jise dia nkwanta. Na chese ice water ne bibia TV ni munye bi no. Bibia jise dia nkwanta. Ni nyina jise dia nkwanta.
na ekwan so nye ekwan nye amanyofo ne ba be campaign mpacha omo ba pa omo ba me ye ka kire wo mo da Frida kura de ne kankan ukoka no osan abepe wabo kura kan ho sesei se wo ba ne ye ka se wo ba e wo hu ye kwai wo ka ni pretre se wonyi otimi ka kire mo so otimi ka se wonyi aka bi ya kire mo sada se wonyi ne nyi china se de ntia da mo ya ndisi fo ana na ja se ndisi fo kura na wo pe nipa se wo mra wo MPP wo party mu a se ye de akorokoro na waba ne ya kasa akire wa o ebia kasa de nipa machaw meba be yi amam na wo de o kan ni pray se minyi da be no kan sa se ye beto aba na se to ye beto aba no oba ha se ha police station se oba ha na mu ka kire se ye be ye ka yi abato e be dusuo se nka wo ha nka be hunu ka ahodo e be ba ha abaye campaign e wo ha ana so onya ha kwan no o ma mu nsu ana nsu na wona no na mu nyina mo nom ya noa ne enom nti nsu no se ya kura no hihye mu saa nti wo mu pe ha ya no bebu bi nom ye to ba wie ye no ona bu frida pempe wa ba ha won si hada oso wa ba probo e wa hen ha ka ho bi ye to ba wie to won si hada MPO hwanyo na DC ni so this is your to ba wie si ha ai e friend say NS kwat ye to ba o mu dia ba ma no ma hada wonim ha nti onim problems a ekoso yi wa ha wonim ma ana ti amote ha no de na ma mutimi de tena ha yi ni nyira ye nyame sorry yes senior monitor wahu maame na me ne ka se e kuro no so hima wo di kuro yire kuro sini na office oni mu hwe no wahu afutu ode ma wo oso de kan kekese yo maka mate ya ba ha meba be ye nti uduru nkwanti a na waka se mo mfa mo kwa asem ko no ho na waka no wotirim interview na me ye no eni join him wo Sompa TV o Facebook ye nitro na mi be yi video bi a kire wo papa bi tie kura na se mpacho be yi video bi a kire papa tie kura na se wanya 135 years o se oba kurom no na eye 1970 something na kwa me nkono me ba bia nkwanta o sesen obehia no since then bia nkwanta kro ma hoda over 60 to something years in no so onno man so tada onhu TV da na ono na busa nse unim Ghana man panyini o se Rollins ne ba tu no na o se o se bo ontie radio na we scared ko to radio na battery fa me ko afi me ko chuwa nkwanta ehoni chuwa nkwanta ni join me on Facebook dikuro net ho no me ni be din komo akuafo hini nie emrante hini nie ana fei unit committee chairman omom go no MPP for fa o de ono abeka sa obete kuro ni so wo moye 260 emu ba se 180 ay MPP for enkani ani ho ensuo de wo mo binom enkwada wo mo nipa wo kuro num nyina no wo mo ko be se 500 be wo mo eto abanka sankasa no ay 200 and something hwe kuro ni di kuro ni afefe wani mu straight wo se fa kwa kuro bi to abusi adwan ne wo mo papa na me ka no better Mr Brown no fa be ben wo ho aboje se no abusi ko Facebook papa net wo no o de ma Facebook no wo se papa bi TikTok kuro mu ho wo ho aboje se kona ko busa se wadi mfie sen busa se onim bia nkwanta
Sunyani na mzazi na Sunyani I say na dia semina kasa ne kura wa nyini sa brog hwe nkura na simi na so no akura we ofiri twa ho kwanta ofiri twa ho eba twa ho kwanta kwansini miensa 2 years 2 years kura na omutu gold wo mu no kura na new month fo tu gold wo mu no wo ma kwan ni kura na new month fo be tu gold wo mu no nkani ani ho hwa ukọ Zambia ukọ bo ayi nkuro be samiensa ansana obetu gold e wo kuro mu ho no age se waye kuro na kwan wo mu school ene wo mu nkania ansana mo akwan mo do aso abo asase ne so social infrastructure social development social responsibility nanso we de ya mo amukwan mo mu gina asase ne se do mo asase ne nu asase ne wie ansana o kan se fe be ya kwan amamo hwe kura ye betu gold was new month for betu gold was no hwe akora na osimi na so no 2 years otwa kwansini mienu ne fa every day kwansini num every day kura ni nie kura na mi twa kire wo no twa ho ekuro ewo eye tano nof dia nkwanta ekuro no ebi ya ba beduru sese na nanom ene wo no wo kromi anum nyina no ana abodompem wo ha ya ne mpanifo no bi kasa ejampa choma he pacho woni hwan ewo twa ho pacho mi ni twa dikru twa dikru aye fro say opani kwa kuchire abeto ja se twa ho mo fa ha mo pa ye nokure nokure pa mo ha no bi ni sen ye ha bi ni say ye kwai na pese nkania na afra ko twa ho kwanta nkwansini se ni akwansini mienu ana mo nkania ho asem mo nye maamo ye mae mo kwan so nye enye na motu ana mo ya tu ana mo na tu ana mo wo hefa ye ko kansi mo no o ko kansi assembly ho no na mo ko ne ko sisen ye ko no mdi grade bus grade no mdi bus be 1 year ni sobira no mdi bus nti kwa na ntimi anye na gotes no ntimi anyi na grade an grani so no ntimi anyi gotes no nti ma kwa no eye ni year no nsi ntu anye sa twi pass be 1 year ni nti ye kwa na enye kura be 1 year ni die enye kura wo fa so atecha nko a baby e kwa risadi ani enye din techire timiko bia nkwanti timiko na be na nsan nenum ne na chairman MPP chairman sinka omude chip doctor chip compound na mbetu ye ne anya ade ne bi ye anya plot ne bi ndema omude ko fan chip compound sa eti so ya lo twe ho a ana ya de kon bia na wo kan bia je se okopim o susu aho dia nkwanta ne yeko na te se moda ha na dwena se obi hu dodo na obi ya serious we obi ya serious a krabia o ha edi eko woda na to pragiem eko dia nkwanta ana se boboye abra mo kwan so nye abra kwan ni mo kwan so nye na nso hu nsem te se wa ha nyame adom yenya bi no ya o pap yenu na wa ha omna be shebe dwane sen na mo ntu sitie wa ha na mo ntu de yehu so aye mo mra shebe dwane honorable Frida yehu so kra on tama be fie be yenu na na se ba ko ni hu ni da na dentia minim ni ntia o ma ha but ya chairman MPP chairman TSC MPP chairman e tun sa tunana na cha samo fa ha mu pa me efrem mejeku na dia ba ko a asese wo ha pa dia ye light mi o roman ti se mi nko ba dia makoto battery so na nsa from na awu na no tie owura tie na no mabobo anu ho owura bia ba menche ne yedidi nko bo torch sei ne chirebe oguma bobo na anajo nti se owura ne kura ni man ka bo piram nya kura di homoy se ho amoy ya yira papa no mfe be say me wo aduosun 75 years what na ha che ntra ha okay mfa be mfie du ana nkane ni ha kura mba nkania bia mahada no du me bia be da say beribeba oma
dada hunu kwa obe aduru abato a ne ba bobo afa ha o yere nkani oba yere nkani ya tuma be wia fom no wura sa no tie na to hwe onananom yeso ye chama okrodie mu chama wo de ka famanyosem ne bibia to nchen ha be na mo fom otwe ho nkwanta sesi ya de hwe a how I film kesi light already no yenya arishemuzo omo de light na brain ya omo de pulse e begu ho na after pulse no begu ho no so no anamonto bia njeza enkuso ndi light ni ha na ye kwan no nso contractors bi be ye adwuma wo kwan no so abe gi kwan na to kwan no ma nsu to ani nyina tene ba begum ya ne so akoyi problem ndi amakwan na sei nka previously nde na omo yi kwan na kama but then anza sa contractors be ye adwuma no be tu abo no wie ne de abese kwan no kora ya zizi kwan no munna ho nti wi a sa how kesie mienu no na challenge e wo ha mekaza hospital ne de ye de ya yekọ nkwanta yenya yaresa yekọ techiri yenya yaresa nde ne de ye mbanze so na mmoro so na mu nka ye light no ene ne ade ye hia yekese ne kwan no okay ohwa ba onya ma na after election no after election ne yentie de hu na na mra yenye election ne de na ne nan chama bato tobo 2020 abato tonobu frida prempe emma yet after yet to 2020 2020 abato enu akiri na onya ho emma na nka previously ndie na Obama yene no yatena chama de ntina onya ho abisa no we yene ne di nkomo na ne nyina mu no nipa de oni di nkomo no be kire ne hawo osu ni hobi ne wo hone hawo nti at times no yene di nkomo na yo kan ti adwuma no doso because no he's outside Ghana. No yina no. That's it. Polling station chairman for a year Chuaho. Polling station chairman. Polling station chairman MPP. And an Okasano. Kuronisi di Kuro and a Tohono. Wamo secretary MPP for Wamo Kurono secretary in the Tohono. They spoke. Menamekai. Mena mekai me yandisi ni meboa saa na woka no wotrim nti onam kuronum kuroni hene na te ho no polling station chairman MPP na te ho no secretary na te ho no youth organizer na te ho no na fei youth association carpenter for na fei akuafo hene na te papa akokora na te ho no won say papa na o kasa no o so wonya 75 years hwede wa o sikasa o so onko hospital no opanimra ohu aba na ogina ho no wa wonsia ono awa na na maame ahwede fie no matete abanduro ne abeduro ne nema na ode ama no ne ho adin abo oni dia nyame ne para no ho wahu ndi nyame na beka wa wagina se open MP adie no wei research wei see research ban na chen wei research ben kwa wo Legon ne wo university ne wo degree ne wo mankutan research ben na chen wei se kuro no and no si one of se nto abama MPP a busa ho se parliamentary candidate and presidential busa ho se research wei no MPP presidential ne parliamentary wan e no bepeja kuro na gu ho no police station chairman amene kasa aye no ana ono so oya ndisi ni ana so oya anti asumasi ente wo pa MP dia opa brabe hume na me ne kuro ne nkasa na me nkyere wo mo nipa ese omoto abade ma no ewe ya simple sie mewa because mama wo hu omo hawo wo mo ha ya akwan ente upa kwaka bibi kyere wo mo brabe hume na nankuru asefo hene me na mete ya no 0543 98998 da me so umpeu the whole buno ahafo me yento me so aba ba region kita me sekosia akura bia ne ho aminimase akura bia so wo moteme kasa ase me na nkurasefo teme kasa me so na menim ne nkurasefo pe family agro you will lose your seat. Good morning Nana. Why you Ishmael dia nkwanta yentie mo Nana, the say the one turn of your program. Once me banka krakra. Once me ba. Me say, ya wada no, e di sala wi na me se me ko bredi akwa chairman na. E drop ayi
cars pragia kwan so pa intimi ko nana ana adejemem em say also last week I say last 2 weeks so ko light post amusi 2010 na amusi light post ko up to date adejemem amunya light 2010 nana amampenda da ko 4 penso 2010 awuradi nyankopon up to date amunya light yeah, you man na company na ye chinchin ko bia ana hoso na ya fu anti ho de kwa ba ko Sunday minimpa ya beba ho nyina mbajo say ya beba ho nyina mate ana last week ram frey amanya without information bia from kwanta asamre man na last week o bai no what is that busano brady kwan ana zongo toilet na me kan wasam no obema information bia nana okay zongo toilet na o ka kire me na wan ewo ai station na chiwa park na chiwa ya come up to date mate ana the engine company is here and so up to date in the toilet no okay meba ho why the toilet no you need toilet zongo so the whole idea kwanta area fences area muni toilet mbacho da bi oni bi ofia nende wako bush me da why yebekọ campus so yebekọ apata so yekọ biridi adejemam santase na nanu yekọ jachi electoral area ehọ na eyetwabidi bomoden binchemu ene bedome ewo no ha yebechini rough hamu chini yeso yechini good morning mbaja hwani mpacho konde ni bia kwata kabidi sade musitie sompa na ano eden yenko na enya kam ketua wo meten ne enya to ye program ka ba tete hwe kabidi obia redo tinati sa nya kam ketua to da kwa ya ni ayira mo ko se ya mo ko ma ye nya stade da koto ba sa o be tubanti o be kabo de to di kudwa o nya abubu ya na ta kai braga bia man be fanko ntu pa na nya tam ketwa ka kire mo se mo nko wan sa ka kire mo se mo nko wan sa adoyefo ya mo nya nkane a moso o be nya nkane mo nya nkane a muntu mo hofo from nya nkane na ye pe ye se we de ye kwan ya wo do mo be customer ye keke kasa nya chippings mpo na mo pe na ndwane pro wa hawo na ndwane pro wa hapa nya tam ketwa ndwane pro obe tora ese obe ya adwuma ka pra ko tutu ban ta twika board ese aja ya mepa ade ti twera na odi akọ enso to ya wade na yubilete kum na aka ha pro no na wo tu ban ko o de come me na so aja ani du ne na te fo na te fo wo ye obi ama no so o de gugu bi mo ta na wa do jaja no ho no mate ebetu ho na mon me da se 0543 989 oko aye TV nso ewo YouTube a number no egusu ntu person frɛ 0247989989 na menchia yamfo na menchia ansen na menchia beposo rubi nkwantafo nyina good morning me ba cho hwan ye ba cho hwan ye de nyame adom madaro manti hwan ni o me ba cho medinde agwempa okasa fridge na nko ai wo German North. Me pachane. Hey. Yentie we. Okay, nana krasa for. Yey. Hene ba ko pe bam. Nana, me so. So wani ba sha de e wo German North. Every Sompa eko isoko kwan ni pa faso etu kwan. Nana, usia be kakra. Nipa begina wase yan aba mano yen to agise sebi emwa na ebeto abade ama mo san se nipa ntimi mwa nipa de amanyofo de ye German North empatamu ha no na okra nyame anim anu edin omo sebo amu ni so free jinanko kopim guka kwan ni nyina sai edu ko da wonti min koja moto fawa kwan nanka eye kwan a eye ko tara from jinanko eko guka eye 4 minutes
Now, so motor forward, although 25 Ghana cities. I've been just 30 cities. Then you know, a greedy and bastard politicians here. You were German of. Pia entimi moy enti na nkrase for hene we nkrase for hene we di nkrase for asem at the moment no na so se bo modern na da crop German of na be hwe kwan ni pa faso me da na tell say the amatikura no say we free mole na wo bo asu akwa o 50 cities oh 50 cities and so hono ka kan ya ko kutare je do 50 Ghana cities 50 Ghana cities 50 Ghana cities okada 50 Ghana cities aya 30 kilometers ana me pa so da 50 Ghana cities mole e ko si okono e free kurubi e frano amanfo so e ko maira e hono inyangu kota bet maira kurunu no de yagu kota ana e free maira e ko kura e frano asiri e patam go bia inyangu no kota but can you na kota na asiri gota bi na no mo ye dadada mo ya wi o ne da mo ya wi na mana bi na dedem na da so deda ho sisi adam no wa kase every secretary akopim buka ya buku tar kama pa ayin fonso bi a eni ho na every buka akopim share kwa menua anu den meba ho why that's pa ana sia ka Steven no ayin kwa Frederick da me so hwana na owo no ya MPP mo ntimi amboa NDC so beka se nyame na ban na woso meme ye ofan MP wo ye ofan MP wo kwatwere odi na unu nsa wo ye ne wo ye ofan MP wo de ma me nkọ homra na kasa ase ne kire me good morning na pacho hoini pacho fe meji o ti atani o ga free chira tanom yenti o para mi so ye pa o bo se ye MPP ko NDC fo ti e kwa ka o aya chira tanom no anya ho na mo do atadwe no ofa ise de o Ghana o pradia e pie wa asase so e kimi kanaya nkate tanom e dedicate no de o Ghana nyina e pebra o penkate pa wi ade tanom e na bi ne o patadwe o gbe ise mo e mo asase pa anfo ato no wa e ba yire o mutunu wa ha dia ku matene nkan e kwan e nam so o mo se ye ndisi fo ise kwan yenye e fitra ko si dia nkwa e so kwan ni mu anya sanketo da na nam so e kwan pa e nam so dia se mo bopa na le kwase fo ni dia se ma e kwan na die ihe pa e hoye Sunyani West won Sunyani West aye honorable bafo wa hoye honorable bafo wa won ana kusibu odum ye fe ho sen kira tanom mi si kira me fa hen tanki kase u furu u sene titi na u furu bona bebia tanki kase tina se o du sene titi junction so na pan da se di pass okay mba jo ma chro me ba mo ma me nkra mo bet mi duru kronu ma na ma fere mo why ate ise na wo ko bi ne betu dia o ma chese na kakra bu dia balance wa aboye kakra enu ko nche to ko pa yura mane no problem me ba ho o de fere me na ka wo ha wo na kire me berekum wa mfie do ban krankanta German North, German South, Kenya say half on totoro so. Me say frame wo dwabo so akati so mo representatives ho. Good morning. Yay. They can we debe. Me ko di presi e wo dan pantan ni 429. Minim mantam wa wo hon ni ma dia mi yana say. So dia mantam hotel no. Ba na ni ila hotel. I fine. We could do pressing with your and concern on take the first with tonight. The firm is like your number is 2,100 from a woody battery knee. Wow. Now the American said, 2,000 Econo, I'm born in the Bill Mantemo. Okay, I'm born in the Bill was so wanted to get no Mantemo. After offer Roman Park and twice. Man be was something said this is what thing. The man tell hono. So that thing na hono man can so call we but the one that the grow. And until Emma met the one that was Jumaya. So that you do about to tell for na
the top of the year was what I'm some also. Mini Mantam Hoye pa, Mini Mantam Hoye, my people were done country, it's very confirming. Mini woman in now, it may slow, but not night, but yes, so piano. But I am on 2 hours, 2 quantum minimum. Now, prison for, but you are not here. A cousin come at not fail with you. Brigade the town when I put my next one of young dear to the Gala. It may so what you have made, but I've never made a hundred one eight double. And never actually would you hold Martin. But say about one, you would get what you have been. But never quite much. What would you do at the Jamim? The Jamim I. And then in class, you know, what you made us say. We, Martin, or your ex-police officer. Also, would be a we. Mako, no Macco, Yemfa, Bako, you know, name fancy. And tell us, me sure so who ye. Good morning. Good morning. Maybe I told you because I'm free. I'm Solomon, Mr. David Kofitia Krum, German South. Mutia radio, no papa. Papa, Nana Kuku, I have found classic for him in a sauce, mammy. The radio commander, one. Yentiam Wadrobwe. None of the police by time of South Kofitia Boda, and your friend of the 2 not as a mono, German North, German South, no more money in terms of acquiring. Yeah, let's see, network, I do press your best there and to network. Young couple. Not to Kenya. The Dia, this was Diana, I could like with that. Ghana for now, can't free her. To call him as a person with a salary and a nutrition. This was before number who to me, I'm with you. Okay, may I see a baby? About your baby? Fancy, I was in a sports time or so. Na Chumbarima Papa Clef, Director of Programs, and ne dom embrame to us. I was here. I know from ya mum fanche. In Shadasama no from na yen tinitini yahu. Na yen shesha yahu, nien kaka yahu. Obia wotie bia ne Yankopon shira magazine fo nyina me chiamo. Ene aposifo a mo wo Sunyani mpatamu nyinara ene mo wo bury ahodo. A church will be an addition free movie answer. A man a cafra. What a mensa. Only mammy ye, and pay a mamunina action. Me did the honorable Nana Poku PSC some chair say whoop say whoop. The whole brahafo. Men am here radio commander eh. My dear ward a quaburich naba. Into whoop, may your bugger back cope.